Vanui gam tina kuki chate ho zo sin bon chawin jingka pha thlajing August ni sim som likhat Monday ni khuin zong jingka thu su ngai ki du hite thu su ngai taw hite Imphal khupia melhe ho to cham thu seidinga kalsong thadowin pi manpur palai hola a Samuel Chonkholal Lhouvum kitipan Suhthengna clarification khat zanhi August ni sim som Sunday ni khutsun an sodoin ama pan seina a khusung khumunum khusung hi Sangkhat jagit somgi legup kuma anaki simdo thado mozadarin ahu bahin Assam Gomsung NC Hills Autonomous Council hup sunga hidanin ama pan phungdoin sule ama pan seina apu pate hauzong thado mina an pingwa thado mina an thiu hidanin zong phungdoi thado hin nam khat hiwin kuki kiti kiloi khomna noya ki khaila khalo hilidanin ama pan phungdoin British lekhaji hole research bol hon adi lolam ta an zilu do hidanin ama pan phungdoi sule thado ho hi manpura dinga travelin pen hiwin sule manpura cheng zalenam ho zo sila azong atam pen mehlei ho banta hiwetin ama pan phungdoi sule ama pan seina manpur gam sungsu ke lo hila territorial integrity tongkhalo hila Melhe hoto samdila chen khom ding su kato so detin ama pan phungdoi kuki hole melhe gala thado ho hi het khil kha zia ngale tola he sugen the an thu kha hidanin ama pan phungdoin sule nei lago thina manna ki tu nung hi jing zongle melhe hole thado ho ke them to ta chen khom na dingin panla ding ga jing vetin ama pan phungdoi ngale tola cham thu sei na ding to gon nung chun thado in pi dima hasaw thado in pi karbiang long sule thado in pi sam ho hinga zong tepna hong ki bolin hi le keima zong kanop na te in imphal khupia kha ga kal sungin manpura cheng mi pi hon thado ho chu nam chum be khat hi naw he do te ne ding win pan ka gala 18 ama pan phungdoi sule online la ho a ki gi na ho thudi lo ho ki the thang ho le gi na za chum chum e ki bol ji a thado ka hi na ka pai thla ding kanung sun ding hi pon sule cham thu ki se na ho ka to sot na ho zong ke ban ka nga lo hil ding hi tin ama pan phungdoi sule ama pan se be na koi masan ki chona thu seng ho so do da hen lang chamna le mo na om na ding so in pan na chi u hen tin ama pan phungdoi ama pan chu chi clarification and so do cho DGP Assam chule senior SP Dima South District zong na PA Hichi Samuel Chonkholal Lhouvum hi Humunnom Hausa Gaubura GB a hi Imphal khupi acham thu seidinga ga kalsung hola apang pu Nehkam zom hawin Chonghang Veng Manja Assam ko sunga hidana akiseina chunga Chonghang Veng Village Authority Manja Karbianglong Assam hon zanimasa August ni simku ni khuchun Suhthengna clarification lekha khanan sodawin chuchi lekha chuna seina Thina phai cham imphal khupia achi sa August ni sim gup ni khu aga kalsong Michael lamza thang nung zui hola apang pu Nehkam zom hawin Manja Chonghang Veng address aman cha anchunga pamosa naw thu ho village authority hon hin phongdo vi Chonghang Veng village authority hon aseina wachun ama pa hi kum phabep masanga kuna in bara na pansamai maya hin permanent na cheng hi pon Dima South District akuna hongki pan hi bo vetin Chonghang Veng village authority hon hin phongdo vin sule hi to bang nampi adinga thedum ta kina aga kalsun hi koiman kahet pha pi po vin ama changphat chomna ding gel na thlaile hi bo veti hi kain phondo hitin Chonghang Veng village authority hon a hin phongdo taw vi nampi hluna thei thil ki bol ho akuna mizo si akikang se chi na ding vin Chonghang Veng village authority hon ngen zong na bol vi Notice gam kai sunga India dona gal bol jing thingnoi mi ho mehlei thingnoi mi NRFM hole United Liberation Front of Assam Independent ho chule NSCN yong ong faction hon aung thung ding India Independence Day kingon hi boycott bol naw thu ho hin phungdo taw vi India government chalon ho dodal na a August ni sim som nga ni kho jingka lam ni dan nga akipat ni hladam ni dan li chan general strike ding hitin mehlei thingnoi mi NRFM hon hin phungdo taw vi achi sa meni sim thum sang ni le som ni le thum ni khwa galan ki pat na thu ho to thil se thil phalo ana hlung ho zo si ji a chuchi Independence Day ni khwa general strike chu ki phungdo hitin NRFM hon hin phungdo taw vi Tamenglong district to sim subdivision hup sunga tatbung khusung lamkai ho to
security force on kinup tuna memorandum of understanding MOU khat zani August ni simsom Sunday ni khutun sign and boltaw v khusung mi pi ho ading ne le cha thilalo ho angai cha poimo ho chona dingin hapta si ani khatsung tatbung khusunga kipak Zirgat Bazar Kachar Assam Chan Chinading Security Force on Khusung Mi Ho Angai Tu Pi Nading Vin Kinup Tuna Khatan Semu Vin Suchi Khumi Ho Nge Nacho Security Force on Chungwa Mo Pu Ho Sunglang Ho Het Sauwa Agang Thei Pena To Mul So Hinading in An Kinup Tu Tau Vi Tadbung Khuvela Security Force Ho Zin Tadbung Khuvela Atsam Nalemu Na Umin Security Force Ho Apan La An Chungwa Tadbung Khumi Hon Kipa Thuka Pung Da Uvetin Tadbung Village Authority Ho Youth Club Ho Women Society Hon and Pung Da Uvin Chusi MOU Chu Tadbung Khusunga Village Authority Ho Youth Club Ho Le Women Society Ho Chule Brevo Company 156 CRPF Tadbung Post Chule Tamenglong District Police Tadbung Outpost Post Commander Oblique In Charge ASI Isak Kamein Chusi MOU Chu sign and bolu ahi Manipur Police Department Noya Natong Commando Imphal East Officer in Charge Ningthozam Devdas Kitipacho Danle Moltoki Kala at Sonji Ato Hil na Hozi Chun DGP Manipurin Suspend na Bolin DGP Rajib Singh in Chuchi Suspension Order Cho Zani August ni Simsom ni Khoa Assam Police Manual Part 3 Rule 66 Nungzuya Suspension Order Chun Sudo Ahi Suchi Commando Imphal East Officer in Charge Pachun Dan Nungzuya Gon Achante Nedinga Disciplinary Proceeding Ho Chi Hading Hitaitin DGP Rajib Singh in Pungdo A Manipur State Sunga Chi Hajing President's Rule Hi Lagup Susaw Be Hitaitin Government of Manipur in Official Tain Secretary to Governor of Manipur Governor Secretary Imphal To Chief Secretary Government of Manipur Lekha na Thorvin and Het Sataw V Achi sa February ni Simsom le Thumsang ni le som ni lenga ni Khwa President of India in Manipur State Sunga President's Rule and Pondo Otso Lagup Sung Susaw Be Hitan Aung Ning February ni Simsom le ni sang ni le som ni Legup Chan President's Rule Sil Hading Hitaitin Government of India in Manipur Government and Het Sataw V President's Rule Susaw Be na Ding Chun Lok Sabha in 37-2025 ni Khutsun approve na bolovin Sole Rajya Sabha in 58-2025 ni Khutsun Patsana approve na boltawin hizi chun Suchi President's Rule Kisusaw Be na Chungsanga Atum be a notification sudo ngai lo hidan tu hocho Government of India in Pungdo V President's Rule Susaw Be na dinga Parliament na tutuna Kila hita to khlanchun President's Rule so Kisusaw Be hitan Apat kitip song lagup songa President's Rule so Akika atla ka siya February ni Simsom na ni sang ni le som ni Legup Chan Manipur State Sunga President's Rule Sil Hading Hitaitin Joint Secretary Minister of Home Affairs Government of India Noya Ji Partha Sarathi Kitipan Manipur Government ahin het sa ahi Tuso isan hin akichai tai tuso ngai hozo si na bon chawin ni kupha Media lampanga machal na ninga to gon kisim ho DSLR camera khat cho na ding le equipment chum ho cho na dinga Panpina ong kitum na video clip cho inamuding o ta sanomin Koito mang chuchikin go na panlano mo mahile panila thei o hi ata mathom thachu mahin ibon chawin ki pang na kham ho sep khom chi lew hen ito gon ho lo thing ta ai to do thei ding o kinem o mi